Ceban tolan an Bible study tepili ukupana masanen court. Titlen katkatokera ka school wasamili liyo kasaya yamumana ceban minister yamumana ceban Sewese Aramas akan me Soumwahu te yamumana ceban kapakap kenarail. Okay, nansoni sa payo isa kriyaw ibang kung watakatani masanen wai kilani masanen Bombay. Most assuredly I said to you, he who believes in me, the work that I do, he will do also, and greater work than this he will do, because I go to the Father. Okay, pinkaon Jesus masani mo ni masanen Bombay masani hintayong kumail ni melel. Meman me posonia, aban wiya tato kan meikin wiya. Okay, meman me poson Jesus eban wiya tato kan me Jesus kin wiya. Jesus kin batak, Jesus kin kamau yala. So batak o kamau yala sapul mami ay jungol. Pagchamay dong Jesus o nanachamor. Eban wiya me lapasang puegi ikokola pangkoporan samayo. Okay, puegi katlaso mo itutong kamayo ngoy emposola sapul matatok. Ariko sa yayar nanay kaskul meneklar kan eban apalong aramasaman. Misotrip kengen sarawi. Aramasaman misotro kalula wilia ka pengen sarawi ang katlong lale. Ampan songan wiya. Apang wiya ni koyo ken Aramas. Apsocho ngen sarawi. Soja mana-mana ngen sarawi kaksansan na naor. Mana-mana ngen sarawi aking katkiyang chalay ma. Katkiyang chalen ngongki. Katkiyang chalen weweki. Okay, icharma. A child chuntatok mo mo sokan su chuntayang chalen buya ko porangkot. Puegi a chale bukingen. Okay, so lang man may bukingen. So lang man malita Christ. Niyakin buya kapakap. Ngen saraw katkatlaleo tangkin man buya ko porangkot. Okay, mamiyang nganan masapuyag, mamiyang nganan pegasan, ren so lang manet, ay aleta Christ, iwiyan na nantiyang ay wanggot, udana ban sa tutueta. Buye wanggot tueta, kele pula, rokla, uya kapakap, kay sisol, wat puk sarawa, kiyang kot Rome, kiyang kot kauno anso, ngene sarawi, mekatlonger lala chaylo pan tiya tapo chayl, o kangong yang chalen babakot icharma sa cementayang kecil icharma sa charma sentayang kecil pokita pueking en sarawi makachin yeyas lala child. Okay, so ira chukituk isak siluo kachin masani iban kapaya ta song koros makmal paki niyatay ime chekin kapakabo ni marang count Jesus. Amen. Okay, child puya pak ni atta emasani ibang kapayata song koros magmalpak ni atay. Okay, checking kapagap checking kamsang kila ni atta tama ko yung kasampal chailan ter udachan tani marangkaun Jesus ni a program tier me ibang king kachanga marangkaun Jesus ibang kamelele me maro manaman ibang kamelele me maro kauno korkoronga mareo o ay situation ay ran more pan wrong maran Jesus abanin nila maybe yung kapag Soumwahu na nila. Okay, maybe sawang kapag tayo may katsanga maran Jesus chay ko sa yayar sawang koros pampartisang. Okay, anana kan pampartisang Soumwahu kan pampartisang ngayon sa otro kan pampartisang may to. Okay, Aramas kintak may law mo Jesus ayawewe naman sa ni chelen pag may ako chinemara. Okay, iban kapag abonok ngayon tani at naman so jeli po puwag marin Jesus mesong oras pampartisan. Okay, chay so jelaw mo ap chay keligi mareo ikarap na chay king kapag abo chay king tani marin count Jesus. Amen. Okay, magchay kapag abo chapel kahit ang kapag abo chapel hap kausa we chapel chay lindani marin count Jesus mokit. So jampong erong aja marangkaun Jesus and masak. Okay? Makumail pan bakre mekot ni atay iudan pang kapayata. So kasampal chay lang kachanga marangkaun Jesus posono yangi. Po may bang kachanga marangkaun Jesus ni duwan ana pa uya pa tiyak asotra lipo. Okay, so chaban lipo. May bang kosaya ni marangkaun Jesus
may kamelele, may bakong, may wauniki. Okay, a child relationship on Jesus, we are young, manaman maran Jesus o a sansal, a puliye, kopulipul, nan sapul child, kapakapakan. Korusia kaktatong kumarang count Jesus, ap marang count Jesus o kin sansal, nan mori naramas me wauniki, nan mori naramas me mia relationship on kauno. Okay? Okay, back chojo kachay naramas, chay so long. Chay king kachakachanga marang count Jesus in vain. Lo kayang wayo ko saya in vain. Takot in vain. Namal. Puegi kapakapalato marang Jesus. Amen. Okay? Niya is socho ay relationship ongi. Niya yuya kapakapakap kay degi may count. Okay, makot sa account aray more. So chay pungan pil ekegar mareo. Okay, ekegar mareo mal. So chat relationship as saya we so mo itangan we account kareta aban so lipo. Okay, all right. So prepare yourself for ministry. Prepare yourself for ministry by spending time in prayer and reading scriptures. May ko sa young child pueki ikaw wait kung kichala chay bangking kapakap Aramas me Soumwahu. So is chuka kuya iko sa yayar chuka kuya so jay wong god aba miyay manaman kapakap Aramas me Soumwahu. Okay, chay ban prepare on the child, spend time on court. Ran chorus kay tek charan sarawi. Ran chorus pirda ni soran clock silu clock payo may pantala limao. Okay, challenge pain personal time on court niya chay kapakap niya chay watawat or niya chay koko sali nan moton rano masa ng court rulas masa ng court kau na chay mongyong kareta and so chorus in season out of season and so chorus chay ka couple manaman ng court mamia sapol ma chay connection mamia sapol ma chay liwang court mo na chay koko sali. Okay, and so chorus chay pano na patar katar boy kay tak choko ko se mon ko saliap mongyong and communion. Okay, and communion to jene ye wang kau no rang chorus ni matamataw ni baik. Okay, ni may tang masan and court men and rule at we kan and so chorus chay bang kapagap ni marang count Jesus kau na pano na pataran and sapen boy me ka tininaw kidi. Okay, bang kapriyang isaksilua masani ibang kapayata song chorus magkumail paki niyatay inaw yomet. Okay, inaw yomet me inaw kidi abang kapayata como yung ay bang karta chamor karta chamong yung pwegi inaw ka pulipuler ap mia condition pa mia iraira pa kay de korusya pa ninta ni marangkaw Jesus ap korusya pa inline nong tama ko porang god o fellowship ang sarawi anso koros at chay ka mia chay pum mia chay manaman and tatawang marangkaw Jesus mia chay yasariyang god. Okay, so always wait bang wata kadi ya we payo isaksilu we payo isaksilu ton molen kopung labalabo punanan puriamo ikila tuanam pitra o son ara aima pueki ara teteki meira aramas riaman mesotra wat sotra wata o pilsoche yang school. Okay, marainen kauno agat stosa nalang. Okay, agat stosa nalang. Marainen wewe ki kuprangkot agat stosa nalang. I karapaw me Jesus kamurkila warango. Rende ko seli rango lawi ngen sarawi. Nan we are yawari. And so mga sarawi siya tarpora ray ko seli kalo ni ayma o marain. Ari Israel message yang pukingeno aprechon tatakan momotso rakandem rail renda kosanya 5 wenen yang wi kalkalok kes ko sinceri kes apa che iputi keso che yang kasarawi I je sangan tama warang ko juwango I je mechel juwang rampokat tirin me pulapul ko seli puekra ay maki
masanen god sang ningen sarawi sang nip sapal so tama Peter o son warakin Christ merelelong ansawo icha magichay lelelong ansawot memakan message sapal so ja marain so ja ima nanarail mawr god sa telebilbil ki Aramas ab god pan wiyata tame gotin masani okay so Israel puriyamay right kosanya Peter ison ara aima kita ira Aramas riyaman me so cha wata Aramas me outcast me main ligam silly so cha yang walk dito nan molen te so cha yang papangong nan markiape ira so cha watara oi ramain karin bebe nilo kaya mal okay pagita ako saya ira so cha school Recuosanya ray marain, recuosanya ra aima. Riyasak tuwa lilsilisa kayo masani. Ari, may ngat kaun, so kapakapen warang koma. May ngat kaun, komangi kailok merekin buya. Kom katung kupurayang kit, sapul mamu latu pukat, sen kosaya, sapul mamu masan ni aima. Okay, kapakapen Aramasak chik kapakapen Aramas me anana court. Komkatin kapawi nilimamuikan o manamanakan en kak wiyawisang ni maren sapulmamui latu sarawi Jesus. Okay, so warangka Israel connected with God. Israel tokalang kauno ng relationship. Rap kung koseli. Aramas ka meso chip sapal. Abro yet papa god triple so abu ye lala wirel. Kosang yarel ay mares to school Aramas mal kosang yarel lalakong tamiyap chawata katao kapakapen warang ko nito na rail. Tamara leleli jamet kamuyongay lelelan so pukat ran pukat magjaip sapalo gatawiya kalkalok seli. Okay, ab chaban osame sabon mata kel ko san ren kauno so cha marain just chuyang kola Bible school ichem choya ipsapalo pak pasampuk sarawiyo so cha koyak pag champil katarawi manamanen god pag chay so cha me kotyo kauno me katlon la chaylo rai makin katarawi manaman kareta anso koros chabang connected anso koros chabang kapakabina nana god pomelel chela nana god chay so cha papa god kipena chay koyak te pina chay kel te tama chela sawyer okay number yaw always seek to minister to people with God's love and compassion okay and so chorus ngong ki te and so chorus and we are pastan apan atakalok puye limbakan court o pakela me taken pakpakong god kayo okay pak chay commanded chay kogolikon chay pegarong ilakyo ma command with maduri sa kriyo sa lisa kisu pakong court with all our heart aristuka ko sa saya pakong court hayap sa chapay kiyang so kachay pan kin rapagi ala na chay kalokong Aramas koros ang posan tasang puye kichay pakong court kayo karyaw puye kichay pakpakay rail chay la sa mamiya katuror pasangyo ime pa na loyang kichay la chay kuwi boy limpagan ko panaw de la chay mongyong chay bil menta ki ma chay sarodi chay bil menta ki mag chay chay ba menta ki ya 1 point nan say la kwat boy ki chay pa kong kwat okay so Mathew is I mean Galatia lima winno me injungiya tarwasan Galatia lima winno boy ma kitail Ketail mini ang Christ Jesus. So katapan chay pan circumcised the socha circumcised. Pwede katapan poson makintatong limbak. Okay, kayo chay pan mini ang Christ Jesus. Chay socha kakamomoy yang takampo yang machay kakpakpakakotes chokak. Chay lubugiti deep. Chay memor ki deep. Chay yogi deep. Chay land deep. Chay socha ka school ki and naturally born with us. Okay, grow up with us. Kita inherit deep. Are and so koros sojalimbag ang go trade. Sojalimbag melel. Lau kita lip sabal. Ime ko sayaki. Bwe makital mini ang Christ.
Asota kachaban machay circumcised is sota circumcised. Okay, circumcised to which we are law. We are clearly maso circumcised. Pueki ren kasalapan maganane lepuko isamen po makalagalo ang kakpapakot. Okay, awa sama tawa kasaya. Sota kachaban machay circumcised is sota circumcised. Tamen dinda sota kachaban machay mamorgo ko sonat. Ab limpakan kotro kam bells kam makitong child child kapaya sakupura. Okay, buyi makataban poson metatong limpak poson metatong limpak. So always seek to minister to people. Niya chay bangko ang kalok and tama ka makitong child limpakong kot pakpakakot o pakpakaramas. Kay tegemen title, kay tegemen sansal. Kay deg pilmen patokoti ay momot so buen mi wasakaros kay deg. Puya kia chay limpakong kot ime panalo yung chay la chay buya tamek chay buya. Puya kia chay pakong aramas ime ala yung chay la chay kachapanki. Mapil aramas at chaman aleta kitsaman aramas kang aleta kaun Jesus pilpang korsto. Pugita epakong korusya pilipilin aleta mimremi o rey. Okay, nangka yung current isak silu. Arisang silu pukat. Poson, kaparapar, olimpak. Imepan mimita. Poson, kaparapar, olimpak. Masutasan silu pukat chasrak sosoko wengkot. Aptama kayo kasampal re-rail ye limpak. Na? So iko saya yar mechasuka kamomoyan limbakan kot, jan ki limbakan aramas, limbak makan pek, limbak mak conditional, magamau imawangok, magapakongnya ipakongok. Limbakan kot unconditional. Epakong getra period. Epakong getra pag chatipan period. Epakong getra pag chamao period. Esocha irayer, esocha mimini irayer. Okay, imakarita kamu yung ay pangkat dengi. Yamo na sa sabang limbakan god. Porque may tipanagot pakongnya, tay kay longgigi. Okay, may mawa kot pakongnya, yan bila panabute maula. Ako saya me poson, como yung ay chamor kilacha poson. Kaparapar, kaparapar may penso ka sila kaparapar ki kauna penso ibang kolor chayo poson o ngay laumela. Okay, kaparapar. May pan sampu kay wawa tame pan aloy ngay minanen morso tuk ye limbak. Limbakong kot, limbakong aramas, panalota atra safety, wata merong gila atra more. Okay? Kau no kasali yung kachayl, wana pakong kachayl, akachin merong gila peni. Kareta na style ko just to cha religion, just to katra wiepen kaudak. Ab kachayl banana merong gila atra more, merong gila in senator. Kuprong kot me pang yeme more. Amen. Hallelujah. Nampas silu. Imaigos ko saya yamu na jeba minister ang aramas Number silu, locate the person by asking question before you pray for them. Jokata aramas me kompang kapakapkian. Ko sayang, o so sangita. Okay, kichel. Mia kisakis. Chase jokak pil ko sayang aja. Kau na pan download tame pitlabo. So atan ko word of knowledge. Okay, word of knowledge. Jekak Wiepen we kapag kichalapa ang child rongatar ningen tame what's going on inside. Mamola pananane kakela ka anane ministerong ni anan me milaleo. Kapag koros such a general toga korusi sa matroyo. Aramas ren more ka wak pasang. Okay? Miya me broken heart, miya me we kapag ki aray maulan palwar, miya me we kapag ki tame pekaren court, ko sampalan kom yung ay sound kapakapaman, de sound kalokaman, and out kingen pagchangkak rong wasa, tame chapan encourage kakela kaki, aramas man me chapan, kosayongo. Ask these questions. How long have you been sick? Okay, maramasa pa Soumwahu or chapan kapag kita kresangan pedak puka. Yerman tajak kapag lapewe kom sa janok rongasang mao ngayon sarawi akon pisoje itaktare. Pogita enda prayer miss kapag meko to miminane wa kapag toko-tokeo. Okay, so cheka kita krera macha rongasang sarawi tayo mo. Mia chare child makap ya
Kisakising ngayon sarawi. Niya chay king kapakap ma chay pa nasa connected ang ngayon sarawi. Chay pa nasa rong kapitiyan ngayon sarawi. Niya chay bang kapakap kiyar masagakir. Basa na to. Ngayon sarawi ya chay saon sawas. Chay king sasata chay bang kapakap ko romang waluri sa kuno. Ang ngayon sarawi. Akin sawasa yung chay me pit aramaso. Okay? So, where is the pain? Where does that, okay, so cheka itakre sangan peitak puka po yang kak sawasa iko sa yawe songkan arkam we ki tame mi milale kamu yap sapat we kapakapen. Okay, so iko sampal mo po chaban niya chay koso chay building of faith kay taka chay poson ma pangkamawala aramas chay kapakap kiyo poson no. Aramas sa tutulula aposon niya kosoy ibang wrong me broken hearted ibang counsel ibang kasayangi tama masana me pit a situation no maya Soumwahu palwarta ibang kasayangi tama masana pit as sampantolaw kapakap masana kosampalon kopulpul. Okay, masano kasampalan kopulpul niya chay kosoy yung aramas Soumwahu aramas anana kapakapapueki masano can build up. Masano kung kakilakala. Ano naman sa aposon? Roman ay isa kesue. Araposon, gun pulsang na rong masanan court. O rong masanan court kun pulsang nipatak tuan Christ. Okay, poson pulsang masanan court. Kaya teko tra any kind of masan, history story ape. Ap metoko Christ. Okay, pwede metoko Christ. Iban, tama patakan Christ. Patagan Christ kami yung ay tipan, tiyan na ko lula, pwe magan kaunon ko to recha through Christ, a power and ko chan pantatok, lala chay pwe kia chay lak chiklar mon kauno. Okay? Number 5, follow example of Jesus. Share God's word. Okay, karayan to ito tama intinda. Share God's word with the sick person before praying for them. Tama challenge share kemasa nenggot chay ban Minnesota masa ramasa apa crown tame mi milale yaramin tajo pururong kapakapoyo amen. Pwede mag-checkin ariata sarapata paliyalok chelap siliki kapakapo totok sang ni platformin poson. Okay? Laprong poson ngoy song ko sa iman ay ko sa ikaja bikakilakalaray poson muna chay tolaw kapakap. Post kapakapyo memiya poson lale. Agenda talk. Okay, word of God tameuya create faith in the hearts of people. Word of God cures unbelief. Masanan ko jo kamauya la unbelief to ja so kamelel kan. Niyan so me ipang yung kapakapilap man maleti rongan mapan mela morin sampongeo tame mimilale masapwek. Par apni acha pang serong masanan got inawan got kaparparan kauno kan aposon kay tar. Okay, aposon we rising up poporta nan ngene sampantaw lao kapaka. Okay, word of God destroy all doubts in people's mind. Sapol machay malial agam pijigang kachayl par insensuate punot amasan ng gochagan kanse na mawiyeti masan ng gochagan apaliala. Okay, sa word of God eliminate questions, wrong doctrine, and false theology. Masan ng god mapulsa na sapol machay puksarawikan magachay kan wadawadak puksarawin pompeyan masocha mego chay kapachayang amasan ng gojo kan mabang kapulpul na kawitin ngayon sa rawi tuweja kawalar kamelel mesocha melel kan pwede masan ng god yeyi mekauno turin aramas may banggo saya saulang katan genral saulang apsa chip sapal resocha kamelele puksarawi eso jo yata megot. Okay, makom kamelele tebil so jo kamelele eso jo yata megot. Pokot pang kapayata ta tame masani. Ime uya kompake ang aramas man mes jo kamelele. Renda masanong ko aramas men chunyata. Kamangi me Jesus uya aramasala. Uya aramasala po yang kakono mo matak ay matak apo peweti.
Komangi me Jesus esotra katotra nan kate de kap. Masa ng coach kasalayang kate nan so neo me Jesus kater ni chapio mon sampao yawita. Okay, Jesus esotra kap kater ni kate de maring. Okay, so songan mo makan marawiwiya ko to nan kate de maring mirroring. Kasaleta tame Jesus pang kasaleta niya pan buyara masala. Jesus ima court. Okay, so imu so trabi. Masani I'm the Alpha, I'm the Omega. Okay, so DNA. So papa te no me chaipan tesi chal tiarata. Onen labama. Okay, ima court. Exists forever. Exists forever. Ab once apol makalangan create we are Aramas. Aria reveal them kasalayang rail me piti. Kamu ye pangkatang ke kamu saulang. Sudah kami lele puksarawi. Takam pangamelele. Buat kisah Aramas ka atau renang puksarawi foolish. Aramas ya, Aramas karumpui boy Aramas salian. Okay, kayong kurent riyaw isa payo. Ragan maliki megot me bitkot. Ramaliki. Karena kamu rong ngile. Instead of malos chuka melele. Apuk sarau katete. Aramas amen meso chuka melele. Kauno. Refulis reyak. Okay? So chuka melele pon. Koryang kurent payo. Miyakot and sampawat. Atas Satan. Okay? Agan buya aramas friends chuka melele. Ari ele. Kom so chumangi. Me. Kodrin sampan. Buya yang komo yan so chuka melele. Ima kareta melodum poson bani pudi sanchara mas man mak chigla opak mang te pakan aramas koros me ban so ka melele amu so ka melele en pain sapol mamu eso yata mekot on court o aramas koros me ka melele nge kareta I ko sambale okay bak chaiken lama me ngoya aramas banta me ka melele Ima maurap so court ima court matur yesak payor yesak silu Jesus arkatin ka cancel nan kalilipon kawewe selin nan sinakoke kan en men susakan kaparang ke rongamawan wing court o kamau yala song en Soumwahu o luwet chorus rena ramasakan. Okay, kapreyang ma. Wegi ime Jesus wuya. Ma ime Jesus wuya. Kamu yo ngoy masanir me chapan wuya. Agin kat seli kalilipon. Okay? Kat seli. Tame wuya seli kau wewe nan sinakoke kan. Nan wasang kau tangkan. Wetame reasa religion. Wuya pa anapa. Jesus patapataki ang rail wing court. Yang mumana ibang potlo ng wing court. Ibang kolula. Wiliyakapla. Baptize la. Okay? Tirin men pombes chuka melele. Tachay bang kamelele. A child ter ko saya machay saulang mausang. We Christian. We wagi son itaweng Christ. Okay? Christians. Son itaweng Christ. Ame pilwiyata chay pil no kap chakaila. Chay men pombe chay katan kung chay saulang. Kay de koros saulang. Chay koros kabagabagan court. Saulang po yan yung atan ki Christian ni masanan why. Iwiyakilar kauno ay soni tawen. Tame patangi tame wiya ngay song kalamangiman. Okay? Chay kapakap. Kalangan ng kumail kan chorus mekachin. Iyewiyang yan ang time with share away video on. Masanang gota na kapkapulibul. Time changachang. Ansawan mamor wiya motomotala. Ran wach akoran sang ran makachay pudiyo. Kareta makom sucha patapatak nan wawa patigoy video kan. Yeramen instance watki. Yeramen masakaramas. Yeramen kawelan Soumwahu. Yang patigoy sili. Po on friend kan po on Facebook. Ren yang wrong. Magchela na ko na pata. So jeli pilipil tama chay kamelele. Chay kamelele so kamelele. So wiya yang masanang court mekot. Yo.
Pue kukut pangkapaya tata tame katin masaniya. Amen. Chay kapakap. Hallelujah. Kalangan ng kaon Jesus. Kalangan kiyang komo sapol mo limbak. Kalangan kiyang komo sapol mo masan. Ika por kumi sansal. Maso iya ikapakap ngayon sarawi. Kom katin toge, kom katin ser, kom katin aude, kom katin kakelaka. Kupurang korusya. Me eye wong niya klakwet. O bilmor. Kapag yung kaon tiyata pon, korusya kan mawon kong komi. Kay dek pwede ngoy ap komo chor, komo kelep may menen sansala. Nan moren ay mor, o moren kit korusya. Makakrong o wewe kisapol mamamasan. Ni paton pompesi kapra yang komi. At kapeng kasapak kalangan ang komo kaon Jesus. Muyat kaon at sangkamor kukulata. Amen.